Network eduze kwami usisi J uJacinto Mangobese ninjani sisi? Siyaphila ninjani? Siyaphila nathi. Siphinde zahlangana insizwa umzabalazo uyaqhubeka. Ya njengoba ubona nje sasishilo vele ukuthi akusekho ukubuyela emuva sesiyaphambili so alisekho lamahala alisekho Zonke izinto makwenzeka nje kumele kwenzeke until sizezwakala into esishoyo kuhulumeni wethu but so long as uhulumeni wethu usatshengisa ukusayida nabantu bangaphandle then ayesizesiyeke ngoba phela at the end of the day ngiyesizwe thina ngohulumeni ovotelwa yithina ukuthi bazoyenzela abantu bangaphandle abangabavoteli no akwazi it doesn't make sense no abantu bangaphandle banohulumeni wabo nabo kumele badile nabo sibonile lapha ukuthi uhulumeni waseNigeria ngathi ukhipha namabhano ukuthi abasondele uyavolunteer ya ukuthi inamba yakho isaphansi kakhulu ngoba basa 100 and ba akona ngisho angazi inde impela bawakhiphe nje abemaningi amabhano sesi right ya seyishayile ayishayile bafana bakithi akwazi ukuthi 32 years nihleli nje nina ayikho improvement empilweni zenu ukuze niqoqe into zenu nihambe in fact niyalandana kunokuthi niciphe niyalandana so ya isikhathi sesishayile sibonga isikhathi sakho siyabonga